and restaurants are indeed encouraged to utilize outdoor spaces to maximize on physical and social distancing. Nĩ mĩario ya President Uhuru Kenyatta ya muthenya wa iyo ya kuria ene mikawa guothe bururi-ini matigirire ni mahuthira njira ciothe iria mangihota ona kungikinya aguri mekurira nja niguo gutigirira murimu wa COVID-19 ndunatherema makiria. Mĩario yo ndinoererwo na njira huthu ni aingi a ene mikawa amu biacara ino ni imwe ya iria ikoretwo icokete thi na gikiro kinene na kuoguo ahuri biacara marauga hatiri undu maregete na nimekurumirira mitaratara yothe iria iheanitwo. Operations of restaurants and eateries in the zoned areas shall resume in accordance with the guidelines issued jointly by the Ministry of Health and the Ministry of Tourism and Wildlife. Umwe wa mikawa ino ni Afrosayari kuria arugamiriri akuo maugite mari na mweke mwega wa guthingatithia mitaratara ino hatari gutindikiririo amu mari na warie muiganu wa gutigirira gutiri na muhatikano wa aguri. Haitu twita Mukawa nitwikirite mikakati nitwikirite maundu maingi matiganite ma ku make sure kwina social distance mukawa-ini witu oro hamwe na customer ni marahota gukorwo magikira mask hingo iria marakiingira guku mukawa-ini. Maugite uyu ni mweke ungi mweru mahetwo wa kuriukia biacara ciao na matingienda kuhuthia na njira o yothe guku makiranira kuhingurwo kwa mikawa gutigukorwo ari daraca ya gutambia murimu. Hamwe na wa gucoka wira twita andu a hotelian ni rirari ihura inene muno mwena witu koguo ni tukenete muno na tugacokeria nginya thirikari ngatho ni kutuhe kanya tugacoka ringi ona ithuĩ ona hamwe na family citu cihote kuona kindu gia kuria. Mwena-ini wao aria mekinyitie mikawa-ini kwamukira motungata matigaine ni matugiritie uge wa president na oho makagathiriria uria mitaratara irarumirirwo kuona gutire na muhatikano o wothe na muguri ari na wiyathi wa guikara haria araigua aiganire. At least hakuna vile kuna msongamano ya watu ati tutasema maybe mambo ya COVID inaweza leta shida. Is very spacious na ni natural whereby kila mtu unaweza kaa mahali na ujisikie uko nyumbani. So this is a very good place to be and we are just happy for the president. Maybe ile kitu ningeweza sema tu hii mambo ya saa moja angesongesha kidogo. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna.